Bu kasallik jigar sirrozi deb aytdilar. Keyin F4 oxirgi pokoleniya sirroz pecheni oxirgi pokoleniya F4 deb aytdilar. F4 ha? Ha. Jigar уже nereden chiqdi ishlash faoliyatini qatib bo'lgan dedilar. To'xtatib. Ha. Ag'razatib boshlagan уже. Buni o'zgartirish kerak ekan. Donor kerak dedilar. Xudo xolasa donor o'zim bo'laman, o'zim tekshirtirdim, to'g'ri kelib turibdi. Assalomu alaykum, Alixan kanali obunachiları. Do'stlar, hozir hepkemize yardım gerek. Hindiston olib borib, operatsiya etadigan ekanlar, Hindiston olib borib. Bilasizlar, pulsiz ish bitmaydi. Taxminan bir $30,000 ketadi deb turibdilar. Shuning uchun do'stlar, yine maydonda yurgan do'stlarimiz ko'p. 100 rubl, 200 rubldan tashlagandan minglanadi bedina do'stlarimiz. Videoni iloji boricha danışıp bilsenize, jo'natsangizlar, yuvarsangizlar, savab ish etaman, bir yordam etaman deb yurgan odamlar, yaxshi odamlar ko'p. Iloji boricha shu hepkimize yordam bersak, hammamizni bir umr duo etib o'tadilar do'stlar. Shuning uchun bir yordamlaringizni ayamizlar degan umiddaman. Adresini aytib o'tadigan bo'lsak, Xonqon mol bozorining orqa tarafidagi ko'chadan giramiz. Chapdan ikinchi ko'cha do'stlar. İkinci köşeye giremiz. Dostlar, yine Abdügazi Bahadır Xan köçesi 15. üy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Anvarbek. Sog'ligingiz yaxshimi? Qaror. Anvarbek, o'zingiz bir batafsil tushuntirib bersangiz, xudo xolasa. Bu kasallik jigar sirrozi deb aytdilar. Keyin F4 oxirgi pokoleniya nima deb qo'llaniladi? Sirroz pecheni oxirgi pokoleniya F4 deb aytdilar. F4 ha? Ha. Jigar уже nereden chiqdi ishlash faoliyatini qatib bo'lgan dedilar. To'xtatib. Ha. Ag'razatib boshlagan уже. Buni o'zgartirish kerak ekan. Donor kerak dedilar. Xudo xolasa donor o'zim bo'laman, o'zim tekshirtirdim, to'g'ri kelib turibdi. Buni endi nega O'zbekiston operatsiya tiplama ekanlar ya? Boshqa yerdami? Urganch yo'qda, Toshkentda men o'sha operatsiya ettirgan odam bilan gaplashdim, gördüm, yanına bordim, ahvolini tushuntirdi, menga vaziyatni tushuntirdi, nechik bo'lganini. Shuningdek kasal bilan kasallangan. Shu kasallangan keyin u Hindistonga, Toshkent, Urganch ham yere bordim dedi. Bu yerdan davosini topib bilmadim dedi. Borsam kecha qoldim deyaverdilar ham yerda. Shuning uchun dedi, keyin shu yerda bir danish topib Hindistonda gaplashdim. Bordim Hindistonga. Davolandim dedilar Hindistonda operatsiya etibdilar. O'zini akasi balasına jigarini beribdi. Shu bilan almashtirilgan. Shunday adam bilan gaplashdim, shu bilan maslahatlashdim. Vaqtni o'tirmay, iloji boricha tezroq shu shona borib davolanganingiz yaxshi dedilar. O davolangan odamni ham ko'rdim. Hozir o'zi kirib chiqib, diviziyani aytib turibdi, normal ekan. Shunda operatsiya joylarini ham ko'rsatdi, o'zim ko'zim bilan ko'rib keldim. O'zingiz donorchilik etasiz shunday. Xudo xolasa. Yine do'stlar, yine turibsiz. Hozir imkon darajada tez. Ha, iloji boricha tezlash kerak. Vaqt erroq borsa, masalan, hozir yaqinda normalni ish vaqti borsa, normalni operatsiya ham normalni o'tadi. Challi kecha qolib borsang, operatsiya ham qiyin o'tadi deb aytdilar. Shuning uchun u odamga maslahat berdi, iloji boricha tez boring. Bo'ldi, bedana yo'q deb u odam aytdi menga. Shu operatsiya bo'tgan odam. Men mera borib ko'rdim, sizdan elde boshimni o'tirdim deb maslahat berdi. Shunday edi. Qiyin ba'bina musofirda yurgan do'stlarimiz bor, yana ko'rib turibdi. Bu yerda yurgan do'stlarimiz yana xudo xolasa oz-ozdan narsalar ham tashlasalar ham minglanadi pul. Qo'ldan kelgancha do'stlar yana. Eksan. Na'mas, majburiy emas, ko'ngildan chiqqanini xudo xolasa. Taxminan shunda bir necha so'mlar ketadi atrofi? Taxminan bir. Surishtirib ko'rdingizmi?
Bu donor özüm bolsam, Xuda kalasa şu 30 minglär çıkıp barady da. Minglär. Awa. Yaxşı adamlar köp. Xuda halasa yardım berediler diye ümitdemen. Yine dostlar görüp turupsa. Dostlar yine özleyeceğim yine görüp turupsa. Yine. Şimdi bunu doktorlar derin düşünedi bunu yine görüp turupsa yine dostlar. Hepatitisi bunun pokoleniyasi yok ahir. Ya bu F4 şuna bağlık mı? Hepatitisi şu F4'nü çakıradığın doğrusuna serozet beradığın öyle çekenmiş. Hepatitisi saramas bolğanma Ötürü berýärler. Ha, Saramas bol. Saramas. Şu iki virüs aynalıp getken. Kemberden yaxşı ötüp virüs aylangan. Virüs aynalıp getken eken. virusun bolğan. Virüs. Seroza ötüp ketkendi. Evvel epressa boğallar. Şu epressadan mende Xuanı Xuda bilədi. Kanlar ötədəkən şu yük turğallar şu vaxt. Prese köp bolğan. İşi nə bilən. Keyin bu bürək nə cigərə yapış nə tədəkən də? Cigerde yapışıp. Zəhərli Zəhərli tərəfdə də. hava. Bu keyin hazır işindi pokoleniyada uje cigər işləmiydi. Cigərə yeniləən zəhərini tənəyə tarqatıb basıydı əkən. Keyin şu ağrıq bəri öğüt işləmiydi. Keyin poçka işləmiydi. İş öyle keyin cigərin özü lekin ağrıq sezdirməyəkən. Sezdirme Ava. işleyen. Nevre davanlar barmağan dedi. Cigərə doktorun aytqan gəppi mənəm nəçəni düşünməyəm. Şu cigərə ağrıq barmayakən, cigər ağrıq barmağanakən bu işləməyənindən bilməyəkən adam. Hər 6 aydan özü adam sağ olsun, başqa kəsəl olsun tekşirtib duruşu gərək ekan. Bu ağrıq sezdirməyəkən cigər deyən нәрsə. Şimdi keyin bazılar cigər bu öğüt işləmiydi, poçka işlə, şöylərə ağrıq bərt tutdu azı. 2 gün boldu, ağrıq bərt tutdu, bildirib tutdu. Bildirip başladı. Əvvəl bildirməyədi. 2 gün oldu bildirib başlağanana. İndi yani şu 4-cü derecelik var hazır hein. Ava. Şuna indi netip başladı da indi ağır nədir? Ava, indi vaxt ötkən sayışın tənəyə tarxalıb basıydı da. Zəhəri. İndi bildirib basıydı. Mən məsələn bu kəsəlini bilənimizdən 10-15 gün boğan bolsa, şu gün indi axırki 2 günündə bildirib başladı. Şuna da normal niyə möc. Şuna arkayın olub hərəkət etdirədik. İndi az ağır seziləyəndən ki indi biri bilmiydik. Apam məni yanımda, mən biləmən neçə oturğanını. Düşünün alasa yine. 50 minə, 100 minə, kim köyündən çıxsa, meydanda yine dostlarımız yine kim köyündən çıxsa, Xuda xalasa yığlasak, Hindistan'a aparıb davalatıb gəlsələr, Xuda xalasa, yaxşı adam köp yine savab işətəməndə yürüyən dostlarımız yine. Köyündən çıxqan neçə? Yaxşı olub getədə hala.